Igisirikare cy'u Burundi noneho mu buryo bweruye ubu tuvugana kimaze gutangaza amagambo akomeye cyane ati tugomba kwataka u Rwanda, ati ubundi gute mutubuza kwataka kandi aribo badushojeho intambara. Ese ubundi igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda bifitanye ikihe kibazo hagati aho ngaho? Hanyuma kandi turagaruka ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nacyo cyariye karungu ku rwego rwo hejuru cyane, icyitwa Wazalendo kigasarana ku buryo buteye ubwoba cyane intare za Sarambwe mu bice bigiye bitandukanye, Ruvungi, Rurambo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bigize ino Plaine de Ruzizi, byose biri mu mazi abira. Ese M23 iraza kuba ibyigarurira cyangwa se bigiye guhinduka ibibazo n'akavuyo gakomeye cyane cyane ko bino bice byombi ubona yuko ari ibintu bitoroshye habe na gatoya, dore ko amakuru ari kungeraho, amakuru akomeye cyane ari kuvugwa n'ubundi kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko M23 byemezwa neza yuko yamaze no kwigarurira uduce twishi tugiye dutandukanye, cyane tubarizwa hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agace ka Rurambo, agace ko mu ndondo ya Bijombo, agace kariya mu Mikenke, ndetse haba hano aho bita ku Kijombo, haba hano ku ishyamba rya Kabasha, aho hombi hari kumvikanamo amasasu menshi cyane. Ibi byose namaze kwa mbigutegurira, nyemerera mbikubwire, ndetse turabanza twanzikire ku kijyanye n'igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugira gute kwidekarara ko kigomba kugira gute kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, ko kandi ibi bitero bigomba kuba biri hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, kandi bakarwanira mu mbibi z'ibi bihugu byombi bigeze kuri bibiri. Ibi rero byavuzwe kubera iki, byagenze ibite nyuma yuko inyeshyamba za M23 ku munsi w'ejo ubundi ngira ngo ni hari ku itariki, niba ntibeshye, guhera ku itariki 2 kugeza kuri no munsi, amakuru avuga neza ko M23 aribwo yigaruriraga agace kamanuka hano Katogota, Ruvungi ndetse n'akandi gace bita Bwegera. Utu duce twombi uko ari dutatu twigaruriwe n'intare za Sarambwe. Hanyuma abasirikari b'u Burundi abeshi birukanka bagana ku mupaka Kavimvira ndetse na hari Akatumba, ni ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Anga amakuru akomeza avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyabonye ko igisirikare cyabo gisebye, bahita batwara intwaro hakurya gato aho bita Bugombo, ni ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, hamwe ni Kamanyora, ahandi ni Bugombo hakurya mu Burundi. Ahanga rero niho hashyizwe izo ntwaro, hanyuma zitangira gusheringwa hano muri Kamanyora, aho rero basheringaga kuri M23, ariko biza kurangira n'ubundi bino bisirikare byombi bihanganye ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse birangira na M23 igize itya igenga intwaro nayo hano ku gasozi kamwe gaherereye hano muri Kamanyora, irangije irasa ishaka kurasa icyo gitwaro n'ubundi cyari kiri kurasa mu bice n'ubundi biherereyemo intare za Sarambwe, ariko biza kurangira bombi barashe ariko bakajya baswata ntibahamye neza, birangira ari AFC M23 itarashe icyo gikoresho kirimo BM21 ndetse na bino bitwaro bya rutura, bino bya Tobrende nyine biba biri kuri za Burende, ngira ngo murabizi neza cyane zira ntwaro nazo Mosheri zirarasa ku rwego rwo hejuru cyane. Ahanga rero nazo zarinze ziva muri ibyo bice, ndetse zamanutse zerekeje ahitwa hafi naho bita Ruvungi, ni hakurya n'ubundi hano uciye ku mugezi wa Ruzizi umanuka werekeza muri Uvira. Ahangaha abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bamanura ibyo bitwaro babyegeza iyo hepfo, barashaka kurasa kuri M23 cyane muri gahunda nyine nkuko nari mbibabwiye yo kugira ngo barase cyane M23, ngo hanyuma nibarangiza bafate ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, cyane bibarizwa muri bino bice n'ubundi bya hano muri Ruvungi, aho rero ubu tuvugana umutwe w'inyeshyamba M23 uri gushaka kugira gute kuba wakerekeza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru rero kandi akomeza avuga ko bino bitero bikaze cyane byagiye bibaho, ahanini byari bigamije kugira gute kwigarurira turaduce, ndetse ngo banafasha abasirikari bagenzi babo b'u Burundi nyine bari muri bino bice, ngo hanyuma higarurirwe bino bice birimo Kamanyora, Ruvungi, Katogota, Bwegera ndetse na Sange ndetse na Nyangezi n'umujyi wa Bukavu, ngo byose biba byafatwa. Ariko biza kurangira aba barwanyi ba M23 nabo babonye yuko bishobora kuza gukara, barangije bakaza ibitero ndetse banamanura n'intwaro nyinshi cyane, abaturage bamwe na bamwe batangira kugenda babimura. Ubu tuvugana ibitero byakomeje byerekeza mu mujyi Uvira, ndetse umurongo munini w'abasirikare ba M23 wagaragaye umanuka mu muhanda wa Plaine de Ruzizi, hano neza
kuri route nationale nimero D. Ahangaha ni ku muhanda uva Bukavu werekeza muri Uvira. Ahangaha rero biremezwa neza cyane ko nta kabuza biba nta gihinduka, umujyi wa Uvira nawo ushobora kuza kwisanga urimo akavuyo gakomeye cyane, ndetse abasirikare badasanzwe ba AFC M23 bashobora kuza kugira gute kuza kujya kuhigarurira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Songera ngo rero birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byose rero tukaba dukomeje kugenda tubikurikirana neza cyane 5 wowe rero komeza ugende ubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho. Hanyuma andi makuru aravugwa neza hano muri Bwegera, cyane ko hapfiriye abasirikare barenga 6 bo mu mutwe wa Wazalendo, aho rero bari bagerageje gukora igisa na infiltration kugira ngo bagabe ibitero bitunguranye kuri M23, ariko biza kurangira bisanze ahabi. Hanyuma amakuru yacu tuyakomereze muri Mwenga, Fizi, Warungu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, byose nabyo rekanze mbigereho neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Naho mu yandi makuru rero akomeje kugenda avugwa ni muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zabyutse zirasana na AFC 23 mu gitondo cyo kuri wa gatanu kuboza 25 ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo yagabye ibitero bikomeye cyane ku bice bigenzurwa na AFC 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Izi ngabo rero zirimo iza RDC z'u Burundi na Wazalendo ziri kurasa bisasu biremereye cyane muri centre ya Katogota iri muri teritwari ya Uvira na Kamanyora muri teritwari ya Walungu. Ubusubiza AFC 23 nayo iri kurasa muri groupema ya Itala Ruvungi muri teritwari ya Uvira igenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryarashe ku musozi wa Ngomo uri hakurya ya centre ya Kamanyora, hazamuka umwotsi mwinshi cyane w'umukara. Amakuru aturuka muri ako gace meza ko umunara wa Vodacom ariwo warashwe kuva tariki ya 2 Ukuboza mu bice byo mu majyaruguru ya Uvira biri mu kibaya cya Rusizi nibyo Walungu. Hari kuba rero imirwano ikomeye cyane, hari kwifashishwa imbunda ziremereye cyane zirasakure. Hari amakuru avuga ko mu rukera rwo ku itariki ya 5 Ukuboza umutwe kabuhariwe w'abarwanyi ba AFC 23 wateye ikigo cy'ingabo z'u Burundi zicamo abasirikare benshi, abandi barundi benshi cyane bafatwa mpiri. Ku itariki ya 5 Ukuboza abarwanyi benshi ba AFC 23 bagaragaye mu bwato bunini berekeza i Bukavu baturutse i Goma bagiye kwifatanya na bagenzi babo ku rugamba, nkuko makuru akomeza kugenda abigaruka. Umunara rero rwose uyu umunara avuga ko muri ku misozi ya Ngomo waratwitswe, wararashwe, uratwikwa neza burundu. Hanyuma rero aho ibi bisasu rero biri kugwa ari kugenda hangirika mu buryo ubukomeye cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda rero abishimangira muri rusange. Hanyuma rero tugarutse ku masezerano y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, uwitwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko yakiriye neza amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono n'u Rwanda na RDC. Hanyuma rero bibereye i Washington DC yemeza ko igihugu cye nacyo kizashyiraho akacyo ngo amahoro arambye agerweho. Ku itariki ya 4 Ukuboza 25 nibwo Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bashyize umukono ku masezerano y'amahoro akubiyemo ingingo zitandukanye. Uyu muhango rero wari witabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo Uwangora Joao Lorenzo, William Ruto wa Kenya, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahmoud Ali Yusuf, Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya na Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria, hari kandi na Vice Perezida w'igihugu cya Uganda Jessica Alupo. Amasezerano arimo ingingo nk'ijyanye no gusigasira ubusugire bw'ibihugu no kwirinda ubushyamirane, gusenya imitwe itwaje intwaro, gushyiraho urwego rw'umutekano ruhuriweho, gucyura impunzi n'ibikorwa by'ubutabazi, uruhare rwa MONUSCO n'izindi nzego ndetse n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu. Harimo kandi impande zombi zemeranyije ko ubusugire bwa RDC bugomba kubahirizwa, zemeje gushyira mu bikorwa gahunda ihuriweho yo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukora ingamba z'ubwirinzi CONOPS yemerejwe mu biganiro bya Rwanda no kuba murangura tariki 31 Ukwakira 2024. Zemeranyije kandi ko ubusugire bw'u Rwanda bugomba kubahirizwa hasenya umutwe FDLR nk'uko biteganywa muri CONOPS. Mu rukera rwo ku itariki ya 5 Ugushyingo, Perezida Emmanuel Macron yagaragaje ko yishimiye intambwe ikomeye cyane yagezweho, atubwitange bw'impande zombi ndetse n'imbaraga za diplomasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bifatanyije na Togo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union nk'umuhuza nibyo byatumye rero intambwe igerwaho. Yakomeje asaba ko buri wese yakwiye kubahiriza ibyo yiyemeje kugira ngo abaturage ba RDC n'akarere k'ibiyaga bigari babone amahoro arambye. Perezida Macron yavuze ko Ubufaransa nabwo buzakomeza guharanira ko iyi ntego yagerwaho. Muri uyu muhango Perezida Kagame yashimiye abakuru b'ibihugu bawitabiriye, avuga ko bigaragaza ko uru rugendo rwashyigikiwe n'abantu batandukanye kugira ngo rube rugezeho none. By'umwihariko rero ndashimira Perezida Donald Trump, nta muntu wasabye Perezida Trump gufata izi nshingano. Akarere kacu ni kare mutuvugwaho cyane
ariko ubwo yabonaga amahirwe yo gutanga umusanzu we ku mahoro yahise ayafata. Amakimbirane amaze imyaka 30, twabonye ubuhuza butagira ingano ariko nta bumwe bwabashije gukemura ibibazo. Yijeje ko u Rwanda rutazigira runengwa kutubahiriza amasezerano. Ati u Rwanda ndabizi ntabwo ruzagaragaza intege nke, ibyo ndabibizeza. Inshingano yacu yahoze kandi nuko igihugu cyacu kigira amahoro n'ituze nyuma yo kunyura mu byago bikomeye. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi yatangaje ko igihugu cye cyiteguye kubahiriza ingingo zose zigize amasezerano y'amahoro yacyo n'u Rwanda, zirimo gusenya imitwe itwaje intwaro. Ati turi kugana ku bufatanye bw'amahoro bushingiye ku bwubahane, kutavogerana n'urugamba duhuriyeho rwo kurwanya imitwe itwaje intwaro, guhagarika gufasha imitwe ndetse no gutangira ubufatanye. U Rwanda na RDC byemeranyije ko mu gihe habaho kutumvikana kuri izi ngingo bizakemura amahoro hashingiwe kuri gahunda zateganyijwe mu nyandiko y'aya masezerano cyangwa se andi yagira umusanzu atanga aho gushyamirana. Byumvikanye ko bigomba kwirinda ibikorwa by'ubushotoranyi ntibijye ku bikorwa bya gisirikare byo kuvogerana cyangwa se kubishyira, byaba rero bikozwe mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye nk'uko byagiye bigarukwaho. Président Emmanuel Macron mu Bufaransa agira ati je salue la signature d'un accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'engagement du parti et les efforts diplomatiques des États-Unis et du Qatar aux côtés du Togo, médiateur de l'Union africaine, ont permis cette avance. Akaba rero ari amagambo ya Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma reka duce muri Ukraine, mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Butaliyani Antonio Tajani yatangaje ko igihugu cye kitazigera cyemera umugambi w'ibihugu bibarizwa muri OTAN wo kugurira Ukraine intwaro muri Amerika kugira ngo zizayifashe gukomeza guhangana n'Uburusiya. Yabitangaje nyuma yaho ibihugu bibarizwa mu muryango umwe bw'Uburayi bishyizeho ingamba zo gutera inkunga Ukraine ndetse no kuyigurira intwaro muri Amerika. Minisitiri Tajani Antonio yavuze ko iki cyemezo kitaba ari cyiza mu gihe ibiganiro by'amahoro birimbanyije. Antonio Tajani yagize ati twizera ko nta zindi ntwaro zikenewe mu mezi ari imbere mu gihe ibihugu byombi byakwemeranya guhagarika intambara. Nubwo Butaliyani ari kimwe mu bihugu byagiye bigaragaza ko byiteguye kujya muri gahunda y'ibihugu byo muri OTAN yo gufasha Ukraine, ubu bwahinduye imvugo. Ubutaliyani nicyo gihugu cya mbere kiri Burayi kigaragaje impungenge z'uko Ukraine ikwiriye guhabwa intwaro mu gihe ibiganiro byo guhagarika intambara bigikomeje. Ubutaliyani bwashyigikiye Ukraine kuva muri 2022, ariko minsi ishize habayeho kutumva ibintu kimwe muri guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Giorgio Meloni ku bijyanye no kongera gutanga ubufasha muri Kiev. Matteo Salvini wungirije Meloni aherutse kugaragaza ko kohereza intwaro nyinshi muri Ukraine bidashobora guhagarika intambara, ahubwo bishobora no kongera ruswa muri Ukraine. Bijyanye biherutse kuba aho abayobozi bakuru bagaragaye mu byo gukoresha inkunga nabi. Ibindi bihugu bya EU cyangwa se umuryango umwe bw'Uburayi nka Espagne, Portugal na Hongria nabyo byanze gutanga izindi ntwaro muri uyu mwaka, bivuga ko hahangayikishijwe nuko intwaro nyinshi cyane zishobora gukomeza intambara kandi zibahenda. Akaba rero ari bimwe mu bikomeza kugenda bigarukwaho. Reka rero amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru, babwire ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere cyatangaje ko indege yacyo yo mu bwoko bwa F-16C yahanutse iri mu myitozo. Igisirikare cyatangaje ko byabaye ku wa gatatu Ukuboza 2025 bibera mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California. Indege yaguye mu butayu milimetero 210 uvuye rwagati mu mujyi wa Los Angeles mu gace gasanzwe gakoreshwa nk'igeragezwa ry'intwaro zikomeye. Amashusho ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umuriro mwinshi waraho indege yaguye, mu gihe umupilote agaragara ari kumanuka akoresheje umutaka hirya yaho isanganya ryabereye. Igisirikare cy'Amerika cyavuze ko indege yari mu itsinda ry'izindi zifashishwa mu kugaragaza ubuhanga mu myiyereko y'indege. Umuvugizi w'igisirikare cy'Amerika kirwanira mu kirere mu itangazo yagize ati tariki ya 3 Ukuboza 2025 ahagana saa 4:45 za mu gitondo, umupilote wo mu itsinda ry'igisirikare cy'Amerika kirwanira mu kirere rishinzwe imyiyereko yabashije kuva mu ndege ya F-16 Fighting Falcon mu buryo bwihuse ubwo yari mu myitozo i California. Yongeyeho ko umupilote yari ameze neza kandi yakomeje kwitabwaho n'abaganga. Hanyuma rero akaba ari byo bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Akaba rero ari byo biba bikomeza kugenda bigarukwaho. Reka mbashimire, bifurize kumeza kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu yandi makuru masaha ari imbere.